correct na ngempela madoda siyafakazela lapha phezu kwafimini yamayanga bakangaka madoda bayisipinza bengathi kuyena nabe ngathi kuyimadala nomboro 65 lapha karikhoza tshentsha ngibavulela yonke nomboro ama-26 kuthi kangaka mina masitapa ngiyafayara umuntu loyi ngathi angadwalanga phezu kale nomboro ngikezela ngayo Daimani ibare Shabisa maloli Daimani ibare Kubankoma warila Daimani ifafe Kubankoma wakonfesa Daimani ajuze Angani isakule Daimani ajuze Angakuisa kule Lani committed to the beauty ibafana Mighty basanking ibumatala Wengatali kambako kasi wai ungatali kambako Mashelisi boy warimfana Ndakudai maboko Loko nubu ndakudai maboko awe always done correct neng pela makuba ba tu jaku yang ale sha kambako mifika merungula sibutana Mwemi ya kukarisaba mifika merungula mabebeza Sendeka ninga buyi kumbeni kwebiwa ninga Daimani Nenda kupita mpisha wena mani Karikoto ningongena anytime Mpisha wena mani Nyukukoma kwingo takwa numburu Leshe inga koma ndakura nangwe mitachava shitorisha jananda ewe che na zumba beauty mitapompa ngwe yewe che na zumba beauty mitapompa ngwe galigi dwele shaisa bafana utatala yewe kasankinyo vele enda sama jananda natakanga vele enda sama jananda dunga family nayo enda sama jananda family ya mayangi enda sama jananda South Arabia enda sama jananda JCG enda sama jananda Daimani ibare Shabisa paloli Daimani ibare Kubankoma warila Daimani ifafe Kubankoma wakonfesa Daimani ajuze Angani isakule Daimani ajuze Angakuisa kule Angakuisa kule awa correct na ngempela bafethu siyafakazela na phezu kafamily yamayanga awe opa desvarti vani correct na ngempela ndode Jovis awusali na wemfethu awastiva man Musa awastiva Sipho yaya Nelisi awe Dingso yaya Mocha Budesa yaya Ziko awastiva Butiza correct na ngempela siyafakazelana